nge-divorce decree nomfazi wokuthoma kamara lapho ungakakhamba uyothatha umfazi wesibili umthetho ngendlela ojame ngakhona. Manje imvumo lechigwana ibanjani? Sivumelana ngokomlomo kunalapha fanele ihlolwe khona phasi ngoba nomuntu angatsho singakhulumisana sobabili la sinonyathela avume nase indozi ingabizi ihlathi khange ngavuma mina. Yeah, it can be a tacit kunento ekuthiwa i-tacit ngesikhuwa kusho ukuthi ngezenzo ungavuma namkha verbally nivumelana ukuthi uyavuma ngomlomo imndeni uba khona akusindo ukuthi noyidiscusseni namkha noyikhulume nomngakho lo iphela lapho kuba nomndeni oba involved bazokubuza nabo ukuthi umakoti lo uvumile banyana ngathi umfazi wesibili na uthi iye uvumile bambiza ukuthi eze azokuconfirma into leyo wena oyichowo bonyana uvumile ukuthi bangakhamba bayokufuna umfazi wesibili. Lapha abantu abazabe babofakazi abazabe batsho bonyana iye simzwile thina akusitshela awavuma ukuthi ubaba lo angakhamba yokufuna umfazi wesibili. As long as bangekho ewilini abakazokucrea next elingori iyo former party ye-estate yakho. Kodwana kunento ekuthiwa i-provident fund ama-pension. Ama-pension in most cases abaformer party ye-estate aya kuma-dependents. Into ekosele bayenze ukuthi bakulethe ubufakazi bokuthi bowubondla benona labo badepende kuwe baclaim direct ku provident fund leyo then izobabhadela imali lebanika kona kodwa ukhunye lokhu kuzokuya kulaba obafake kuwile ngokomthetho uyatsho nayo ukuthi sipalelene sihlukene ngokomthetho into ecisicala kwalaqala umthetho bonyana uthini isintu isikhethu indlela esiphila ngayo sibabantu abanzima kodwa nasiphila ngesintu so asizama ukuthi isintu lesi sikhambisane nendlela esemthetho yomthetho nakhibe ubhalele nomfazi lo nafuna uyodabula intimbezo nakhibe yakhonakala ngokwesintu ungakhamba uyodabula intimbezo enkosini kodwa umthetho uthi nehlukene ungakhona ukuthi ungarakela phambili ngempilo yakho. I-province enye nenye inama department wezindlu zamakhosi. Okay, nakhibe ubaba onesinqoyilo esinjengaleso angakhona ukuthi approach kulesifunda ahlala kiso ukuthi nayi into ekhona banalo ilungelo lokuthi ba instructe i-minister relevant ye-arts and culture ukuthi isisibawo leseparlament ukuthi nayi proposal sibawo ukuthi ku-amendiwe i-recognition of customary marriages act ibe ngendlela esona so i-recourse ikhona lapho kodwa into ekhona ukuthi the way umthetho lo ungakhona na ukhuluma ngokuthi umthetho wesintu uconclude kanjani azanke wathi kosele kulandelwe indlela eso uliselele isitshaba seSouth Africa ukuthi sikhethe ikambiso yaso yokuthi siconclude imitshato le kodwa iye kune gap yokwahlukanisa ukuthi masihlukanako sihlukana kanjani kodwa imithetho lo uzame ukwenza konke ukuthi kukhambelane nomthetho we-Divorce Act esinawo la eSouth Africa. Akusimithatho mvanje sichinga kiyo kunabo baba nanje umuntu uhlezi ekhaya uyazi ukuthi kunencwadi yasala kwemva le asikhulumi nawo baba sibayelisa nje kuyingcenye yokubafundisa sisonke yethu namhlanje. Ke ngithome ngokuthi wena kusheshe ngijwayele ukuba kubizi isikhathi yakusoli kusheshe abo baba jemde baqinisekise bonyana bayaceda imitshato ekhona le abanayo for bangakhamba bayokungena kweminye imitshato nakhibe bahlukene nabathathe labo babalobolako namkha laba abachata ngokuthi ngithile ekuthomeni ukuthi indlela yokungena emshadweni iyahluka ngokomhlobo womuntu so ayifani so into ekhona ke kubo laba sibawa ukuthi ke wazi isiko lakho lelo ufuna ukuyongena ngalo emshadweni ngalo ulazi ungasomane ubone ku TikTok namkha ngabona ukuthi abantu nabakulobola abachasha interested nempikara bese nawo suwenza njalo cala bonyana isiko lakho lithini nasikhuluma ngomalobolo nalikhuluma ngomtshado wesintu ulandele ngendlela engakhona ukuthi kusasa na uthi wena utshade ngokwesintu nokwesiko lakho ikhulumeke indaba yakho ingabi indaba ye copy and paste lokho nawo so senibethe bahle ezifanako and then bese nithi lithathe letho ukuthi isikhathi angachati but into important ukuthi ngiba ukuthi ningeneni nisign ama anti-nuptial contract for nekhamba nithumela umalume benu kwayo ukuthi bayonilobolola la enifuna ukuchata khona. Umhajo othandwako enarheni iKwekwezi FM kukhanya